O volofa ma faatalo fatu sa mo lau mai moga le rivanga o le fiafi ina ua faminu tau te dele tu la limba le tau fa wa lau Blue TV. Ya me se program fa wa ia fiafi o vai aso tita si mai la vela so fo se pa ia le aso for really. Tauta ya e mal bru ia fa volo tanto o tu no. Tauta ya e mal fiafia. Tauta ya e fo i male saunga le mu. Ya o le silio me uma. Ya e vi ia ile lo fo le tu me tatu te faia. Ya wa amai a fo se nga wenga. Ia ona fa pei fo lea o tatou utanga tai lea o ngā. Ai toi fa tili fo e mo lea e tai au ena. Ia ona toi amata fo i lea o ngā luenga e masani ai. O volopo fa talo fatu i le reivanga o lea fiafi le tatou proklame. Tu insa atu le tatou ofisa au tu i manu kaunei. Mana ia le tau ia matou. Ia ua ese a fo i kulanga o le maalili au le mele wa iai. Ia ua ngā o le punga kui fafu mo miere e manulu. Ele ia ri kau sau mari ali o vevela pe nga nga sau apa papa ro mare vai ya uyo le tau tua ngare sau ngale mu tau tua na fo ina yuta tau tua a mantu tua malanga mai sa moa fai fale le yola tu la e yor fo tua nga masani ya po fe fo atu o lo o auto va mai ai mani fai nga malanga ya tau tua ngalo la tu sau ngale mu me fo swing o le tau wo ese a fo ingi vai ka ur so fuanga ia telefo yo tangata mali liu matulanga tu fesiti kama vo ile ka keri lor ma fuanga le mai le aise malos ia ete ia fo o ta umai ia wa waru fa sulu ia po wa maliu e wala nga fenka ho fe ku pe wala ile tu wa ki to ke le pose wala wala tu nga me por me ono ta tu fa ta mala lava e tu langa o le va ingole soifua maloloina uyo le Fatalofa mo folo fantu i le nei fo i vaenga o le afiafi. Ia pa ia o Samoa no fa tini o tau sala. Ia ele o se aungata. Ia e to toa o se alo. Pe afea, pe le afea. E tu maua mamandu o Samoa o le fa vau. Ia ai tatou fa. Fatili mea ia ma fa. Tilo laumata. Ia awa fo ia tamana i tele malama. Wa ila tau fo ia fa mau fai mafia ngainga ya awale tau sui no le puvai o leola feo yo le tala le lei bo tau fritua ya ole au talai missionary ole alava le faalanginga ma le faalupe ngai faalupe ai au ona tofia le tua ma au fainga luenga le tua ma lo lava le talo fa fitai o la tau tatalo o la tau tangi le tua ya e uia ina lutia tatou i so ua i le tele o taimi ai to ai le au matangi ona la tou fa tangi le tua fa malo foi ma fa afta yatu e tua asida sina la tou foi fatu ai ngatausi tu ya muri papanga mai se foi la tou tu ya malo vie po le fala ma talo ile tua ia uli masau fai volo tatou no e onga sau no ka ko fa ka lo fa ilungo le to tele wa papai foi ilungo le tatou por kala me nei le vanga le fia fia te ya e ma no fai volo tatou no e tau le tau ino tau sua fonga o ko kele ia ai lilo ai fai porkalame ai le lilo ile tua o tau fo efifia ile nei o nanga share tatu porkalame ia ila tau fo i o mai ona o le matua sa ili o le au le paipa ia ala kor kele ani mere wai ai e pe a fai un porkalame fa ale nga makara ngoi porkalame o fai nga pisingisi mangi me moi ka ko fare mo ia e tele a fo ina fa ai sau ror ka ma vo ile le ori okay ia yo le e nga iyo le nga ye upo ko inga masangi ai fa mai e nga afa e to e ma wai fa fo ele ma fai anga ko ela nanga ko papala fala manka ko farfo pe a fai ele yangi si afa matutulu se fale matulu ia ai papa malau fala nga ngala e fa mai ro arwa ia ro fa mai ia e ro me fai o fiu ela langa fala ako fa le fale e ku malo Samoa le folau fa te tele tanto company la ko sua le dei vanga le fiafi a me so so le tasi market o le tala fia mo ila tou mo boleva na mo o iself o kilani a mese lava ia mangele o Tara Manrewa papatoe o tou. O le aso a taiao i le tau le iwa i le taiao tatala lo iai. Le tatou la le tasi market i Mangry Town Centre. Hei, apakago. O le vana matou mo o kau mamao le adu kai west. Ia e ofo i le traffic ia mo kwa mamao ia matou o GI. Ia o ia papakula o tapunia la le tatou a falolo le papakula mo silfia o kamale se papakula le te tala ila so taiao 1A
a shop 1A to tonu o le shopping center. E ke ulu fale mai loa i le tamba fo i le leo so mai ngale McDonald's. Le wa man tu tonu shopping center. I ke le au nga entrance mo nga exit. Kamala le mfanga la ku e pakai nga le o le ta fa so o pal tausala. Mfanga la ku e pakai nga. Mfanga la ku e pakai luma e fa for le McDonald's. Ona e anga i le entrance le nice out tonu i le fafsanga i le McDonald's. Ia e ke fiolo tonu o le shop longa lua i lo tamatau. E so o lava ma le instant finance. Tatou tasi market. A fio mai la so tatou filo ai. Te tala lo i le tatou la le nai mangele. Ma lo fa te le tatou Pacific 40 ma le talo for voucher. E mai se foi o le tatou a pepa tala o loa. Ia mo tatou fatau ngai Samoa. Ma le tua o le ka ua leo ke ku ia kur kamalea. Kama fo ile le wa pe fa fo se il power. Cash power. A wa tapuni o fisa i Samoa. E te ngapa lo la il kamalea. Ma o ngai la tua i lungo le Pacific 40 ma la to website. E alu le shopping e alu kiliki kamanga cash power. Enter ma cash power to ainga. To tongi e tua inei. Ko e ola ia le te milna. Esser ma tautia. Iyo. Mota Samoa service stations i Vaitele. Ja, te tele la unanga me se foi o le Samoa Tourism Authority. Tai foi le langolongo so Pacific isi money transfer a fa ile fata wina so tickets o le talonga le tua Samoa me kiwi la surusu me tasi October o lo maua i so o se lala o le Pacific isi money transfer. Fa te tele foi le DG South Pacifica ma le lato foi o unanga ma le langolongo suina o le proclame i le vai aso tasi. O lisi o vainga o le tātou proclame le vanga o le fiafi. Mai ale tātou malolonga o na foi mai la ia. Ia, whaafelo ia umalo malanga mai Samoa. Iyo, to ai tau nuu. Ia, suli foi o le mafutanga, popo. Ia, sio mātou nuu foi vai moso. Fatu o le taulanga. Ia, le ua to ai tau nuu. Ia, suli lava o tui mavave. Iyo, pe o le tala na whai a valasi so e marelangi. Le fo le financial committee. Ia, fonga tau mori. E iesie fuafuanga le lo loma. Ia, i le whai ungo le nei foi vai aso. Maea, ia, o le vua ia inisi o FBI. Ona ua ngungulu ke le maile mata upu le Samoa e mai se lava o whelau tua ina matulanga i mori mau a le sunga ia Sam e mai se foi o nisi lava o whamatalanga o le fua tali mai whalau i tele i Samoa a le whiongar komisina man matanga nuengo leo. O lela lea, no utango au ai i nisi o tamali o le atunu usai to tonu o le matanga nuenga. Ki rei vavka ua kola swafa. Ioi. Ia ina ia ke fu e ngau ia manga e fast forward le ka ko waka o le ko amaka o le o tango au ai se ia fio mai ia e kala io na ona fia tala noa pole ase va inga i procedures o ngi ko inga me fa pe ia le ga foi la ile ia mo wasina updates foi o le tulanga ia na mo wasi si so ta inga ma se tasi foi santa ua ile mori mawor kamarnge o se ia o so ta imbai foi e tu sai ia onisi o vaenga e fia fasoa ia ilunga na foi male fa fo mo wasio tatu tu o le disi la na vaenga o le tatu por club de vanga le fifi ai o le tatu tu marolonga pupu a foi mai marolonga fa felo ai ia le te fono le maftanga vai moso ia i tonu o Roseni ia le telenga Auapa'au John une Passi ia male tatu sui malanga mai sio tatu no i Samoa ia le sunga fo ia Faleafa Mataia e de longo le tātou proclame ia awani si o vaenga mo le longo puia li ina o lo tātou o tiru o walfa ingo le veso pe mai afa salonga business nei. Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tassi Pacifica Cafe or get a new look at Tassi Barbers and Salon. Tassi Market, your affordable local.
le atau nu mai ia te oi i le aso mua o katopa i le 5 i le afiafi i le Dewdrop Event Center i Manukau. O no fuanga sa whaingoa mua o le Vodafone. Se aso whaamalolonga ma le whaalia o le mana o le atua i lau soifua. O se aso vāvenga mangaluenga ma mana o le atua o le awha taunu wina i lau tangata. O lou awanoa le leili nei e te mori mawina ai le mana atu atoa o le atua i te tonu i ate oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi. O mori mawina se aso whaangalunga tā. O le fotua ai, o se moe fou i lau soifua. O le ala vaso le A'e tauri mai nai, se whangu sua upa ia mai Israel i le aiso na tau. Awana i emsia le neia manoa matangofi. O le A'e mori mawina ai fo le ulfane mai o whaatusa o le atola au o le whengainga a le atu. O se aso whaamorianga mo oe malau aing. Aso mua o kitopa i le Dewdrop Event Center. Manukau, soifua. The Color Shop in Mataia can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Mataia. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Hello. Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Saya mengal mo video ko ay. Among yo kulos fanga mo makulong talo fakal choy celebrate los fanga yo chamisina. Sorry, if you po. Sorry. Ang amian kasi los fanga of silbe po. Uso, fan yung kokong yung member of fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko wa kon to masi. Maro. Pe mo. Talo from Passi. Jai mana wajile o se furu fitu biru jau te daily chula lima li tau fa wa wa Blue TV e mai se program le tau te yae male manuia faiva lo tanto o tunu o le nei vanga o le fiafi pe ono fa ilo atu le taimu wo fanu ya o le o to ai tunu o malo fa alo longia ya malanga mai samo me se furu maftanga vai moso ya o te Roseni so le po el ti akono malanga mai samo ya po le talenga foi to no le ai tu langi ma le tofinga nga wenga le to bo songa te akono katoliko ya talenga foi ya Faleafa Mataia ya le alo le foi fasino tama le fale va tu pa ia to au wa une mamanu le lewa o le lo utu nga vale le ala le tai tu ia le tai fono foi o le tato maftanga vai moso ya talenga Auapa'au John une Passi longo por klabi fatalo fo fo fatu lo va se lo so ti akono me se foi o lo fa tu tanga pa Ya, sa lo va ka se ka le i mo ka wa. A fong fo yo ka ko ku sa lo le wa ba nga vel ko le ngi yaso. A lo yo foi ma kiuke. Ya, ma ko fa ka lo fa fe lo. A fong nga sa mo a me se ma ko vemos. Ya, me se foi lo sunga mo le pulenga ngi fiafi. ya Autai asiata ia leu uma e fora ka ku fala sai foi mbali angan fitalai de temu sola ele foi wa fatalo fat Faleafa fa felo ia ia ta to walo ia tu sa foi mbali so man fa mo welinga pupu ka ku ya malo le soi fo la le toi le malo la toi le vasa le fu mai malo va tau mai ngatai lo sunga polo fonga ti akono ya malanga mai sa mo ngatai le ma wo le ile tato au va ya malanga mai ya au te lo ono le tuangia o pisi fo ya wala wole tu sa pe o laso ya ma tau ya o te Roseni o le si vai nga fa malu no tu wala nga sa lo loma fo ile malanga lava le nei to ai tau no umel tato fa tatano nga le fionga tofi ya fale tatasi po o le to fa ile matua ya manu le lewa ya peitai le paleta sala peitai ya ono o tulanga i tato va malanga mai samoa ya le le o tu ai yo no tu ai tau no u yo le ya wa ya sunga ti akono wa to fo ile wa amalanga mai sa mo ha te fo i le va no fo ni ta to filo ya se fa istala
ai tatou tele yo le au tu ke fia fafsilia tu ala ngole malanga me samo le so ngati akono me so tatou tu kele ngai vesi vesinga ma mau talafo o mau tawa mu mai kulo wa pisingisi ma le tele so many things pa me so tatou tu no lo fionga se ngo inga siaka le kulanga ka ko ngu ma le ka si o manguia me ya wo fo ngai le ke i pe ko fa funga ku ngi me ku le mai ya o me ai ko por so fonga me lango ka ko e kai me le ri e kai me asia si mai fa ngo fa le ko ya kulanga ngu ma le ka si manguia me ma le fa lo malo fa tele au pau ai tatou tele yo foi la au te amer maftanga ile ya te ronei mo fufuanga after I seta mul fafsilio le maftanga la ua solo le foi manuel maftanga wa to foi tino tamo o mangale skala maftanga ini fa tu la fono tu sai mai e ingol tu la fono New Zealand ya wa ile o mangale stala la fa tu la fono ya alu ala ilungo ai inga me fa tu la fono tu sai foi male tu fafsil malo o amaila le se sangi me taba fanau I tono sio ya me so ka ko wala ngai to tele taba fanau le fio anga me se fo tu la ngol o le maftanga lo tofa ya etu za malo fafsil lo po la kala se la ya me po so le o maftanga wa ye tono tamba o ala matam fanau wa no lo e foi sunga fa fenga o feoima o tama fanau wa vai mo solo fa pena ona fa pa tuna lia nei atu ona tala leia le tua yo la to yo lo I tonu e fofotua ia me se foi po le fionga le ia sala ia po ai ngai fa to tu palamo yo se to yu taia foi le o maftango ia foi o fatamba yo ia foi bo lolon tau tu le ngata I talonga nei tangata sa amata mai talonga I tonu sio matonu ia o foi me fa ia sio matonu I tonu New Zealand nei ia o ia lana lango ono o tangata fainu lek alo fa fetai ia o te busu mai mauri si vai nga to tatou taimi ia ai la fotu ia lo va se do polo to fa te amata mai o le ale fa mo nga me se foi o le fufanga o to mai ia se fa mo o le tatou no ia te ronei fa ngol vai aso ia le ono a fotu le sunga le ki akon ia wo la tole pe ona famo ia fa uma tuel ma por kalame tu samalenga falol salo fa ka penganga ia fa mo la le fingon ka ke fongo male ma fa nga New Zealand ai o le fi mai le fingon ka ke fongo le ko falinga ko ya magule wo kat ka ko foi le ole ko malo wa fa le kambo isi foi le fingon su ka ke fongo mo ko ya pa ka wa fe ya me se lo kanga ka male fa le ko si ole ka nga ngi ya me se foi ngisi o so yo mo ka fa le mo fa yo nga mako o fakasi ya alfa mo ya si yo mako me ka po ia lango fo fa mo o le la alo ya ile mafkang ya al ka ko u ya kulungu ya po kamor ke ngi male ma ya e ngusilengei o le fa mo ya ko asia ka o le saringa se lengi ya ngisi lava vainga po akinga ya si mako o loko fa mai ya ngi fa mo ya nga maka un ka penga mai ya le yo mai le koviki pe nga fiele lo langi ya mise ya suka ko usamo ya walu suanga le vakele ya kausanga ke ngin ka penga ilo ya se kusi kausanga le nga fa o mai le mafkanga la makanga kausanga ya maki ya mon ngi lava fa mo ya le wa ko ko fa male ukanga ile mafkanga ngi usilngi ka dia malenga fa afkai o le pokalame pe la fonga Auapa'au sikai ya le pokalame ko ngale o le wa a fio mai a ka mau le karesia ia mamaku o mai fai masui o ka po inga le fionga ia pa kele Ricky Bernard ia mal maulunga le mkanga luenga lo fa pengang ku mal mul papang I fangua au fanga solo fa mo molestona ngei mal fa lor malo fa tai ia Auapa'au ai I se ofisili o te fi ofisili ngia sunga ti akono ai se la fo tu ono le to te la to le tu ofisili ia ole ale fufuanga ile fa ngol version nei a o fe fo I fa tau nu inai ia matulanga I ona io fa tulanga ina pe ona masania aftai sate bol fafsilio le fa mo boe fa tau nu ina le ekalesia fuile le St Paul's I le ekalesia metisi fuile I Otara e fa tanga tongo mal fle enga vunga le Windies le su fiela ia mal MIT kwai fuile le wa tapuni ia ina le kona o
Avenue ia ma O Otara Tara Road. Road. Ia nala le ile pa. Ia o numela lua. E te la tuala i te maua ina o te fulu la tai au. O le astona i lau wha moe moe o le whainga lotu. Uma lau whainga lotu. Ia pa olo ma le wha moe moe. Ma alo whaafitai. O le ase tu ai ngā se leni o lo sila iai ia le wha moe moe ngā lea ia e fua iai au amo mo ngā le ngā lua ngā le tua mo Samoa. Ia whaftai si atau te loa e mātou te lau te lau ispo polase. A paule me mātou te talo ai ma walutia ale whawitama mo. Alo matama whanau o Vaimoso ia e maise o paolo manginafa tau tono nei nu. Ia mani wau mai masani. Ia la walo au mafola la mafola ai ma o sau foa i o lai foa i a wal fa moe moe. Ia wal maftanga o man sau ni mo la to fa moe moe. Ia e pe fa lango fo i tusi wala ulia ia mai o lo wala ulia maftanga i tono New Zealand nei. Ia me fo i alo matama fa na o sa moe lo o yo Vaimoso e lo i to tono le maftanga. Ia me se fo i la e o fa fonga mai tu le manu e fia o le kelope. Tono New Zealand nei Australia ia me se fo i nisi vaenga e fia lango. Ia umatu atu le account number lunga i se taimi o momo. I ale nei po tai au. Ia ona a whape te mana o sau e sau foa. Ia ona tu de kongo lau foa. Ia whai lo man maftanga lau foa. Ila witung le account a Vaimoso. Le maftanga lai nei. Ale account le kalesia mai Samoa. Samoa. Ia lau foa. Okay, whaafitai. Lau sunga te a kono. Ia, po Faleafa Mataia. O le nuu nei o Vaimoso. Kasi le angu o iloa ile mele ta o le loto ngatasi. Pe kele hae ia e kalesia, le nofua e kalesia i tutonu o le fioanga. E kasi ale loko e whaia i tasi ale upo tama mataini o le maupe ona e tausau noina. O le a le langona ia ti oe au whaanga ngā tule nei wha moe moe. Ia i se sasangi mai ma se nganga ina ia toe ele ngata o le tauawa me ino le wha moe moe. Ai pio sia nganga o le atoe au whangatasi mai ai. Ia le marulok te lo tama whanau i le wha moe moe. Sarva afka ia siaka. Ia msarfo sia vungo kaua lea. Mahakul whafunga sa mo mako whakulu waku i opo ia mousa. E whakakasa o mako upo walka ko ngu Vaimoso. Ia kulunga ia le sua maka i orka maa le fale. Sionga liu soli e misel mukua ia paka wa. Malu wafkalinga i ngā mukua ia kumango unge mangle lewa. Ia whapefoi o la ainga. Lengo whakama kua ia ko alama ki whea mali malaya upa ia Vaimoso. O mako ainga paolo mangafa. Ele ngaka o loa fio i New Zealand. Ia mako karkong foi o lo maua mai lo kou whafonga. Ia e ngei po kalame. Ia lo kuwe mpapa au i kue fio le laulangi. Mako whapeaku, whamalo le soifua. Whamalo fo i kaukaiae, whamalo lava le whakokoi o kou whaiva, whamalo sa iri malo. Ia ngai karkongo o kou whaiva malo. Ia lo mangui ai ainga. Mangui ai ka kungu a mese le karesia. Ele fo sa o lea lo fingalo sea. O lungu ngei. Ia e ka ulo lungu ngei. Ia ngai fesili le ia ungi malileu. E fesile ia ungi malileu. O le akuanga le lungu ngei. Ale. E foi le mafo inga kasi lungu ngei ala ngai kasi le whaukanga. E maluari ko wha. Kau mangi ar kausanga ki aku ngei nga whapa ia ngā luenga kele lava le kalesia al mka ngā luenga me kisi. A e fesili sa iai uma Vaimoso. Oai, o kama wha ngau uma Vaimoso le ngaka i New Zealand ngei. O au sika lia a e fesili o fea se akungu o le langi lo o ngō pia i maa fio ai. La sa kongi ile la kumba. Maa fua mai sia e kasi le loko e whaia. O le ngang foi lea Vaimoso lau ko whaafunga mai. Maa ko whaololo maa waku. Le lava ia sau foai. Le ase maa au mal mesia i le aso mal wha moe moe. O lava le maa ko karia i le ngang whaafukai. Ia mamau ki ngoma mori mau wairu ka kongu umale karesia. Lau ko lango lango malo ko pongo wa. Ia warka ko inga ka kongu. Marikangi sa mai ai karesia. Ia walava le kua malongo fingalo. Ia maa ko kala le sa whaafukai. Ia, malo whaafitai lo sunga ti a kono. Ia, whaupopo ia, wa o le ua whaatala ula foi ia le sunga ili ti a kono. Faleafa ia. Sau whaupoponga ia ona whamai a foi le o le tātou whaatala noanga le nevanga le fiafi. Ia, whaftai si atau ke rele koe keles whamkalanga. Lewa uma na whola tua sungar ki a kono fo ili whala ma walwal sia fo ia alfam walwal awa tu tam whanau o le nuu.
Ia o lātou pa ia foi mo lātou sa. Ia awal wha mo leas. O lea so tō nai nei. La so lusu mal tolu. O se fulu le tae au e. Whai le whai ngā lotu. Ia on wha solo lole o ipu a mata fale. Ia mo fuafuanga uma. Ia wala watu pea i. Ia alo mtam whanau tu e wala walusia al wham. Wala watu. O mai tātou nuki mea whaatasi. Ia whai fui sa eise se a inga o tātou ni teimi o sola. Ia lafo i nuu lea ngā. Ai mai tātou o pongi whaatasi lewe. Whamoe moe si o tātou nuu. Ia wase manuia o le e kalesia mua tai au tama whanau o vai moso. Ia e loa tātou i le au a tama. Tu maulo taula i taimi o pe au. Wa taimi o whita, taimi o whaingta. Ia e whatua tua le tua e whamoe moe manuia i mea umba. Ia le upale apostolo e silil manuia. Po la tau e silil manuia o le fua. Ia e mātou le atalia ma le nganga whaftai. Manuia le aso. Alo whaftai. Ia le nasa mua mauturi atu le malolonga. Ia na ona uto e fono whapi o le ua. Tala le taui o le tofa. O le sunga fo ia le sunga ti akono malanga mai Samoa. Ia o le fo ua fono whapi mwhitalai ia Auapa'au. Ia e le wha moe le aso tō nei nei. E ilo ali isara e rumongi. Ia o aso whape nei. O ha fo i whatia ma. Va whaalo to Ifale o ha fo i tūlanga i se e tātou lima whaatasia ma mai fo i se venga. Anga le nei mai le wha moe. Tāro se furu le tai au. Na utu ina tule address. Ia me se fo i o tūlanga a whape o laiki whafu. Tuli matai mai. Ia wau te loa lo pe oso se kakou live ma wha alau iloa. Ia ile account. E te fiso soni ai. Ia mo le wha moe Samoa. O le amatoa malolonga, ai wha tele, leo sunga ti akono, mau o le wha fualewa le soifua, me se foi ua fia koe vai au. Ai o le ai, tu mau le, lupe o le soifua o lau soga foi vātu, ia ila foi ia soga vai ai o li maftanga i vai moso. Anu me sili o le sauga le musio tātu. Ia, ila ngan leo le tu. Ala tātua malolonga. Ia, foi mai, wha proclam. The Color Shop in Mataia can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Mataia. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tassi Pacifica Cafe or get a new look at Tassi Barbers and Salon. Tassi Market, your affordable local. Le atau nuu mai ia te oi i le aso mua o katopa i le 5 i le afiafi i le Teardrop Event Center i Manukau. O no fuanga sa whaingoa mua o le Vodafone. Se aso whaamalolonga ma le whaalia o le mana o le atua i lau soifua. O se aso vāvenga mangaluenga ma mana o le atua o le awha taunu wina i lau tangata. O lau awanoa le leili nei e te mori mawina ai le mana atu atoa o le atua i te tonu ia te oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi. O mori mawina se aso whaangalunga tā. O le fotu ae, o se moe fou i lau soifua. O le ala vaso le a e tauri mai nai, se whangu sua haupa ia mai Israel e le aiso na tau. Awana i emsia le neia manoa matangofi. O le a e mori mawina i fo le ulfale mai o le whaatusa, o le atola au o le whiangainga a le atu. O se aso whaamorianga mo oe malau ainga. Aso mua o ke topa i le Teardrop Event Center. Manukau, soifua.
Ya, o volo fa mato e fa fele e tu te liu mai por kala mai malo longa masani le nei vanga fo on le afia pen o ve te fo mai. Ya, wa ya FPA e ko lu. A o kamara ya, o kama fo ngai wa foma. Ya, o lo o te tonu la fo yo maftanga a tamatuai. Ya, o rali malu le malo poli mi tamai tai malo le malo. Ya le toi tau fa iloina le fionga ya vui. Masina mua, seina folava. Ya, ole wa ya te roka malo. O le kaimi o Australia, o le kaimi o Samoa. Ya, le wa tonu o te nei. Ya, o le wa maua le vano e fa wa mai. Ya, le fa soa la ile vefile nei. Ya, ma le tofa ya Auapa'au. John une Passi. Former police officer. O le fionga ya vui, sai tu tonu foi o le matanga ruenga o leo tu tonu o Samoa, ai me se foi o Amerika Samoa. Ya, o le talenga Auapa'au. Ya, o se tasi foi o sui tuai o le matanga ruenga o leo. E ele mafuanga na fuai o no. Ai o le, fafira ya kodi. Ya, langa o le o mo fekala o pau. Ha kalo fa kuila o fionga livu. Ya, o te o fono foi fafiro e tu lo to fai vai malai a siata. O e wa ve mafonga o le porklama o le teu te yae. Ape von fatalo fatu ele pe maulungo o tatu tru. Ye manatu. Ya le o ase kala i. Ya ngai fin kana vela le fuele vela vele ku ma. Wa pe o yai sa o ya au pau. Pe o yai pele o yai. Ele vai ai fala oko. E pe ya ona. Ya ai fatalo fatu le ngang falo. Ya, malo fo ile fo lau. Ta ule fa ya kuya po feeling sa wela fo lo po me sa mo po me o ska dia. Ya na no fa pe tu malo le fo lau. Lo la to ile e ma lo la to ile tai, lo le fu mai lo va ai tau mai ngal tai. Ya, ile langi fo lau, ya, a me se fo i o le soi fo maua, le langi mama. Ai la tatu bolo i nai vaenga no uta patu li el tai so lo finangalo, me se fo ilo fionga vui. Ya, pe fo to fa ya Auapa'au. I le kala walau mangu ia ngai. E siring fa upu fa pena. I le moli mau de lo ole wa leva ona sila fia le totele. Le moli mau vo ile e peise moli mau wa ke u mai ko kele. Now, wa tele ai fo ila upu matala au vantu au mai. O le vaenga o ke fia manga o e ta paso lo finangalo. La tatou tala noa. Ile vaenga le tu la fono sa mo la vaia. La tatou tala noa. Ile vaenga le tu la fono la vaia. Ya. Me la le se fa ko ile wori e o mai e ka peke le fonga le rile au pa. Fa mo o tou le tou vai ma le tou kurupu. Au ko ke vidi mai ole. O kia fa sala marco le se ngai. E rata, vai ole ke maka mai ale ke vidi mai au pa o le ngor pokalam. Ku mai alo wori se fai mako pokalam. O yo le. O la auto fa sili le auto faiatu. Kaku kalango i mea i o reaction a leo le mea lea o le tangata e la vea. Ka kia mori maua sem. E i vaenga o ke koe mga afisiringi e soru finangalo. O le ale process faa leo i Samoa. Ya lava kuia wa kusa leo e kakarango i Samoa. O le ase process e fai le mea lea ua li poki aku se tangata na soa se ta avale tu lou le ngana. Ia ma umai le soifua. O le ale mea kakaunga fai le kai mile inga walaku le call. What's the reaction and what's the next step? En whainga whaalia soru finangalo. Ia, Auapa'au po o lo whenga vui. Ele. Auapa'au. Whaatai mo whaksili. Asiat. Kite mea u leo sa i le baenga i le ofiso ta Faleafa. Ia wape o le baenga nga sa tio mengle o esking. Ia telefo ia o esking e duat. Ia esking i light. Ia esking ai o ala au baenga le a po o le senior constable. Ia male constable foi le male leo po aluat. Ola unga fai mai ia evidence o mea o esking i light. A o lo esking ua bali word kalata. Ia wasu e lo la fai alo fai o por inspector. Ia por sa tin singia. O ia nga ulu ia le su. Ia manga saking ila, blang saking. Ia mal senior constable. Ia mal constable la to ia mal la ko tim. La ko la ia le la o e a maka fresh su. Ele ia la se su nga petu e vilia ku ngei wo ka. Ai ku se vai kaya. Le o te mio e lo fiso le e vile ku lo o maliu nga
po le albalua po e fela umba le kiuke po ia fai e lo ka vale a makalonga o le sin ki e lo mele o nga ye a tuala ki kilo o le memomua a ko le kanga ia o falma ia man ko ko falma i mal foi mu ia la tonga luenga falma i o le ave kanga le wa o mariu ia le foi mu ke o mu ka vale peneng la ve po la se po ia o le leo lan ka fai o le makalonga fai o so engol mele ku po fal e o alai plastein ma mea lava i te mile ta ti ele e fai al ke mile pol pongsa ia e fai a umalang fai o maua me ia su e fo ile ki kilo po le alfa ko nga ma vai pe yengi evidence nga ye pongi ai witness o le case i te mile sa ku pol fal bla ia la kula nga penga o official le e fai fam kalang mo ke mile ku sele ku alfa bla se lua ile kolu vai e fai aso enga e ile o si file e ke mi o ia ni ke fa kunga kai ko inga makua sa maku ia ma ke roi e le o ar tim le ile fale e longa o maua mai evidence or case ia ko rola e fai ma lo mo o fai mai ia ma fa so lo le fai so enga la ko ia fai spa ia mo o ko lunga isi vai nga mo lunga fo e senior inspector ia ma chief inspector ia te yo ki superintendent ia o lo ele se kom singa mal kom sing mai ai le sa no vui i sa fa ponga o lo mane jele vanga lo ka ia le fingo so ngani now usually mai yo kai mi a me se fo yo nas fina ngalo le sa no nga vui o le se umi ke le nga ko processing ai so tato tunu isa moa le so ngo se hit and run fo ngale pose ese ken ya la ka musu ka nga ke mesa o le se umi ma se taimi ke ya le eventually o maua pe o tau tafa mai ni mori mau mata tau le ke lo le umi la veta di case walo o ma fa su nga taimi ba fo pa wal me o fi lo ka vale mal plate number ka vale le ali ko nga ka vale o me foi len ka ki e te ki uma ka o o me le sa ka ki ki ngol kam e o le fix pose o le me fix anga ye le meng la ve e ki kilonga ye pui ina ya vele fai ma evidence o le meng la ve va pe o mal pa pu le ya le kalpa pu anga kai le ka le meng sa wot ka vale pu anga yu ka le me sa alu mal mi milo le nga ko mi milo ma ye pe va pe o le nga fa penga mil e pu uma i ke mile wo ko ile ale fai po le pu ele au ke mi o fo ye o ava ko fo ia la fai su enga le o menga ye e fai uma mai ebite a su elo le ka vale a mo lo ka vale fai la o nga si le ka vale e wal ka vale le sai sa ka nga si nga o official le e tu wo ka vale se fai su enga mo po yengi plat stain ni ka vale war ko nga ona release o malong fai puek fai ye kwa release lo le me alo we evidence mo ku ye le ko e la se vesi o pe o a que le apol ko fa su wa makanga ka mai le ka u le yo le so yo ke lo el va eso wa lu lumale va nga le la po ki lo fai la prosecutor yo la ko ngai fa ka pe nga mo no va tu la fo wa te la me yo me va pe yo va yo o official lo yisili em ka pe nga mai ye mo sa lu nga ile ma lo fa tai vui e sa u fo ponga vanga le me sa le to ngal na wa va tu e fo i Auapa'au ile tulanga o vai nga va pe nei e pe la sa no Auapa'au vo ile le onisi o vai nga e mata i tu uma be uma la va pe o evidence ta ua o ka ua evidence e ni si o vai nga vo ile le e misi le po ai po ina il taia be ko mo se si ko kilo se si la lungo va pe ku la ka ki me kam vo pakadia fang pakadia la e singa bai me ala ko ai po se muri tapa fo i mo me ina la fai go fia ona fai le a fo ile su nga ma matalon ta ila ngona nga i ba fo anga fa la ya pe ra ona sa no pa e ta wa ona ye fucking uma enko wa fu anga i po per ka vale ye fu la ko le pico la ka vale ka
O ina foi la e fai e ele su enga. Ina ia mautino. A fai e tau umi atu. Ia mo ke lo wa ba kulol fale i o leo ho le e mau ki ngoa 24 hours ai o e fia so le. Ele fai to ese se va na fa longo umala i leo te ia le afo ia su ele me au fai. Ia pe na va. O le va ve au ngai o lua ko luaso. O tau na mo wa fa ngofia nga ba wa le o ka o na plate. O lo o ka pa mo o e ka vale le. Ia. O le lo urusa no ni le vanga le. A me sito no o diso tato tu se ko fa foi mala o se fa tulo ofisili le ai tau tele Passi mar vanga uru ta o neo. O le la waru lo ma fo fa ure ke lo o cases a me se fo ore o la via ta vali. O le tele au me au mai le media foi lele. Le ka wonga kasi ma me ke ru kala ngo ai vai ngai news mainstream news i eskengi e fai. E ala wale public le media foi lele e fio matu e le fa pe o le ango fale o so enga. Ala fa pe mai ia o le vainga o inga na tangata vale nai o ina na tai ai. We didn't see all that. We didn't see all that ele kele o eskengi au mai. Fatu ai ole se tala e ma fai fo yo na publicly release ala we leo le media e ma fai no to a coverage e cover mai e tu lang o vainga fa pena in a way if so swangi fo ia ile hia sei makanga kan fainga machine another person. E fua nga i le falavi. I le fa tanga ina ele vaenga o le leo. Ma fai o le falavi o le batu la e mau le ola. Maku ya mangua. Ele mga mia laonga. Ele faina. E mata tu foi la pela na sau no ia Auapa'au. Le ele team atoa le. O bo foi la na fa tonu le me tu ele tangata mana tafa yo i fai. Tona winga mata tu ava ia foi la le media wala tu pu ese ata o le wo ia ile le pui ngai le tau na puina ona o fufanga foi le e va ai ile fa manu alia o loto o ainga. O le vaenga ngai pui ele matanga. Ai a fai o se me ono ia e au mai ia ile matanga. Ele va pera kwale le media fia pu ya. E fuanga i le fat. A fai mai leo ele ma fai ona puina se ata. Tona winga ele fai ya. Ina ka falo. Malo fa tai Auapa'au. Dai e sa o le ia vui. Ia keise se me fai on nei mai taimi. Wa kele me pua ka vui na te pu e mai. Wa va ve ku le live ka ka se mari au ka. Na ka pa le me ku pu so lo pu. Ai tu ai tu media. Ele o ia se ai ata ta o tangata le. Ke mpai o ngi pu e le live le. Onga ole a inga le wala vea e mankua o e ki ngalo loko su elo kanga kale wo pai le lai. Pe foi la vala velen tu pusi o nephew. Le la fa infate te inga I vai loa. O te le lo inga se ma wo ti lo nephew. A ngo lo inga la verka vale mu ma wo ti lo nephew le sa ku ele mansamo. Ngo ku mai kanga kai lunga le ali I o ku le. No tam fai e su ele kanga ka o ke su. Langa mfaingo suor kanga. Yeah. Ele isa na fe au e tu oi fo lunga. E au no ma se fatanga wa mai a privilege. E au mai. E langa ele ise ai ata tau tanga te la fu po e mai le fala lafi. Ele I aku leo. O la to ele ai ata o leo. E mo la va case. O la to wie o tu la fon. Ai fa kanga leo pe fa pe. E leo ai atu ta au fi le me se me mfaingo po. Langa nei vai tau o kele ke fongi mo kele me e mo folga ke mfai langa ia ka ia ele isi ai tau nga ke mfai no po me se me okay faftai ole si vai ngo te fi fisinga I ta penanga la I o le tiro male mani moli mau le usa I ngai la moli mau ole a le process o to I leo le kai me aku ai moli mau o a me ku ki sila ia I moli mau vai ngai onu fatu tuina vai ngai ngo fua iai le fainga o se su enga male mo mianga walanga lenga ko fa kala ula when I say auto o le matanga ruenga le sa to bleed mai le community fa mo ka lenga va ai se me fa pe po ai lava kamfo le la wo ku ngai le kilo ka ngaka le wa fa fe ko va I le su enga me ya me se fo I pe a faini su enga fe fa fenga identifyinga le mori mau faku male mori mau fo ile le ki kau kilo ya surely e lo discretions fa tangata soifu en fainga ro fa so me vanga le
Aftai a seta. O mo mau foi e longa right. Ya la ko pai longa mo mau. E te le la ku lo mo mau fa pe o ai weakness. O la ku lo fa me le. Ya ko pe me lo le la kusi. Le ai te la ku fa me le. E la u ai ata tau. E fai e le mo mau. Ba o la mo mau foi. Mo lo sila fia la kuskusia o mo la lo i. O upu malawa le la kau kala me la faile mol maulu mol kula fong o il fam slong il kai me vala o il fam slong o mol maula ia le o mo le mo ko voila o mo faile mol mau e kele la kulu mol fam singonga kau ko le kuskom e ke la ko kau ko kuspoia o la mol mau e moni mal fam baung i lu mo le to si sides e o foi le le faile su e kau ko fo me uma me o mo kuinga ku malnge aso o mo fam singonga o ke kala la wa mi kongo i lumbo le ko si ese tau to tau ku longo winga o me o mala we fai e la e male ku o fai ngole o sa ile ling e ke le mpai anga e fai ku mo mau la ku lo fai lo mo ku sala e ke se fila le le mo mau o mo mau ke sa ngo ai o pa o le mo mau le la tu te mo fai lu mo leo po le te sa no le mo mau lu mo fam sing mo mau lu mo leo Okay. Wai o ke fsila ke ai ia lo sunga le la fai lo na fam talanga mul mau ai ia ki ola ia kau pe fai sa mul mau pe le ai fam be ia la le sanga mul mau le sanga me kusi ele se me ke fosi e vo wai la ku number fam singo fai o nga fosi o le peng fa fe o le ta pa ro le temi le ni fa maunianga o kai mia le ma fa ona va tu ni proof ale ai la sa proof Pui. Ai o elenga eva ai se mea, fa ke inga la utala. O le anga eva ai sa o anga e o carryinga sa o telefongi se mea lava ma fainga e proving. O fe ko lo ai le lenga o le mea. A o le ko ke mo mia se mori mau. Arwa ku roa mala fai fai. O a u ku kai milea. Ai kai a loa pe tu i loa. Ai o nga ele isa o telefongi ele ai ngi mea o ke ai nga o fai nga o loa a ko al melen kupu. Where do we draw the line there? Ole le skip ole fai le mele. Asia tava tu fa funga mai le tunu le wa. Ma ni no ale sa no nga o pa. Ele se me draw ise. Ese kula ngai me o moli mau. Pa ole vai go te fi fa popo ai le ta tong atoale o fola tu e ai foi au pa. E umilo vo ile le ona sa ile se moli mau. Ai pe o le teimi lava le tu poe le whanau na te. Su e toa le teimi lea, ai sautanga ta iluma whapea mai. Vaingala le, ka o meo eyewitness. O la tau tonu ana wa ai tino le teimi le tu poe le whanau na fea. Ai au mai la ka manga le kaimea le, pe o ngasa ngoa ia Auapa'au. Ngā ngā kupu al whanau na fea o kaulonga, whakakia le plan, na le porkalama. O longa winga, o moli mau o la nga. Wai le se kai me la o kala ngo sa o mai ai pe na vetu au lava ne i wa ku ka e ngo fo ama fai pe ke la ku e fo sia nga ka wele pe sa uri ska ka fa pe mai ai leo o le ri le ku mai o la fai mai o ia le nga ke no le ia sa wa tanga tai ma fai ana e la tu e fai ia na o le tau so ini mo ma wale fai mai va henga le ai you have to read him his right or her his their right wa le mele pe nga o le mele ku o ku yo fa msionga ai fa ya ku mo limau e no fionga nga fosia o ele leo e a fo i fa sa mo limau o nga le nga wa ku le si va nga le fa i o ngo sa u ye o e tu sa lava pe fa mai o la sa tu ai o ma va ai a fa ya e le fia mo limau ele se me fa i pa e pere winga la fa metalanga e pe on sa no le uso vatu fo de sua fa Auapa'au e o le kai mea le su e mai o kai me fo i ke sa fa se le se ke se va ku pe me o le ua kongi ku al fa msionga ke le no e ke no sama tua mai le le tape nanga to ina so go fa tua fa sili le is fina ga Auapa'au le ua fa tau fo por fionga ya vui ole em fona toi fa lau te le vanga le te fia siringi ala kurku inga mori mau ele ni evidence ai nga mori mau lang kilo jai
le ale reaction a leo usau no fo ia. What can you take from there? What can you do from there? Pe ole wala ku ngava ai sorry. Pa wala ukala ia em fai ngola ku o ke moni mau mo fa msingonga em fai ngola ko fela ukala. La ngai lingi me ko pu ia ai ngova ia. Ona vai ngale leo ngako nga moni mau. Pai ese se nga kamalang fai susuenga. La ko foi ki kilo e le viu ngole me. Ole me ia. Ava pe ole ai weakness le walu kalmo. Kam fai ia fa sufi. Kam fai ese kala fonga le ke lo ka kala me le lokol kan kale. Inga ia ka umene me sa. O que fa fe? Ia. E que le fa fe ai que fai que o fo po kala vai que o fo lo de lo fa pe lo wa maliu kan. E po ai pa u ia ko ko nga ku ku ai maka yo. Ia o ia e que lo que alua. Fonga le e fai ai fo kala e que le mo fainga que elo mo fo o ngolenga ki kilo e. La ngofo mai ma fo. Ia pe siang sala fo lu mole ku. Ia e alua la ka fa e fai mai lo la ka ya que lo uso. Maria lo finga. Pea wales ka e musu fam kala le mer kemilia. Pongo le kwa e fresh le mer le kwa ki le finga e sia mai lo ma fo. Pe musu le fam kala. A fam o que sau ka. O koyo o mai ka. O le ia u evidence. Por case. Au sau la ka. Yenga mo ki ngole o nge e misia. An fai e pe ke fai foi. Pe o la ko fiska kala ka ngope ai singus ka ki. Pengus ka ko fise mem ka ngoi ka ko mai la ile. Wangale isi awala wangale awonge e fosia. Awonge ke fai o me umbai ke fosia. Ko yo umbai lu mo fam singo. Lo winga lo tau fai atu ai Auapa'au. Pu e lo la le evidence le. E malo kala ngo lo. A fai mai lo o le la fai fam kala. E fai lo ia wale. Le wa yo e fai lo fam. Ma ko la ka lo fam kala. Umangka kusi malingo sangi lo la lo. Ka yo e fai ngo. Olonga ingo me usala do ioi ala wa ia evidence e ma fai ona ave se case e to lau pe lu mol fa msinonga pe ale haini evidence ai nga ole mori mau ola visiti ole ale sila leo e ma fai nga ave pe se case e fa kula i lu mo pe lau lu mol fa msinonga kusalava pe kau vai yang i mori mau kaka o ngi evidence se tangata o nga like I said le se ke le fongi ro kanga ka ume fa ke fongi e pu e ngiaka ia o nga fo nga po tai mi o no vai tai mi sa ke le ngara ke fongi fa nga inga o le hia sei o le ala o ke fia visiti e ma fa nga pursue pe se case o se kanga ka according inga o le eyewitness ai le o mawang nga evidence ole ala situ jilo ole vanga nga luki kau fia. Ya. Msala mo foi fa popo mai ale to fa o pa. Waso ia mako. Ele ngi me fa pe. La na ta uai ole eye witness. Le na to kilo ye yo nga fonga. Ole hia sei. Ele fa nga inga la fa psigo. Ele fa nga inga walo ngo winga. Pe telefon. Ole kala ngo fa ya Auapa'au. Ala ko Auapa'au ko fa makala. O longa wing e o ku o kamasa kasi de mingu ala o ku o fa mingu ke a ko mo a ole ai witness ala to ole tangata life matala mai lana sila ma va ai de kai ming le impact ole fa le vela vele ma le tula mai ole fa le me ko nga mga umia ele ka mga umia ngi i o me ge wala re po se ka e fero ro wala usanga be pu aka i ke u ku po se fa le vela now e ma fa la o so le tali la e ma fa nga fa agua kia e ave pe le ruling at court asia ta o ka kunga la nga mi fam singo le na le ke fia kuri o ia sa yai e pele kusia la sang fam kalanga a fa pe la le langa memory i le me a koa o ia la nga fam ka wa sa wal facility al loya e kali kwa la kali ko lang ke kil ola ole sila ofisi fa taila le tali vanga le wo fa le wo mai lo fingalo ole sila o fa facility i lo experience for e ma fai o hai kongu e making ar call le you've got a case or no case ole por call nga mai e fam singo awalanga iyo e yaili to nga tanga fu ile o yo eyewitness ala ko kilo mai le pi fa vasi vaskulo le la fatula tala e pe kilo mai foi malo yo o ko sa le o si o kamare mo kwa le kari ko wi ngalo ka mai foi vaso le ngalo ka mai foi
So who has the right here? E ngā ke making a le decision lea, e le kad kongu se si lau eyewitness, e le kad kongu se si lau whamakalanga. O se ko le whai e leo, pe kakau peanga whai se su e su enga ai avele mea lea, e whai mai e se si kanga ka e se mai leo. Who makes this decision? Kai a siaka mo ka whenkalu pisia. Wala ngai. O le mea leo le eyewitness. E le se mwhai on tau fia. E le mo se mwhai on tau fia lo fiso leo le eyewitness. Pe saul wha vale e mol mau. Langa o kaka lanki kilo ia i le mea kupu. Pe sau lau ki kilo o kaka e whale ka mau a inga. Ia. Ki kilo voe pe skamai ki voe sa ka whau. E man kua. Oi ngā le mo wa uma ia. E sau wai le whaafika au li len kupu. Langa o ia. E whai kala kispa ia wha o ngā le tua tam wale wha mai me poko. E loku ori leo kore ni. E whape ngā la leo langa ma te ponga ria kou ki ai. E kā kou. Peka ke unestimating nga ingi ka ngaka. Ke kilo aku ka ngaka pe le. Si pe le fingal ringa ele ka. Peka. Ia makua. O ngaka le sa ele melang kup. Kala ngo melol ka ngaka le ya o leo. O ela le nga fair se swing. Le la foi fa longo is leo. Pa pelo ko i lela o mol mau sa o ala ka ko. Wala wala ka ka le. Pa un leo su e melanga pangalinga. Processing la ko. Ia ke kilo lola ia le i le mo. E ola e le fai ala o kou fai unga. O lo o kou longo le inspector. Le fai fispa. Al case. Fai uma me uma fai le fai la pau al me lau fai la fai. Al fai al fai. Ma mai witness evidence o me uma kukong. Poe aka me uma kakia. Avelo lau fai fispa. Apa kula fai fispa o ngai lunga le poski. Ia ma avelo o lo official lo isit. Mai lo la kou. Waka unga tia sit ka kali. Pero ole. Muy bien. Era en que lo sé. Vai nga tonu ale o ftala ia Auapa'au. Sis via foi. E onisio taimi e pe fa pelo tatu langona. Sorry. Por kamale sole kauleanga al mafau. Kauleanga al mafau. Ai ona le ano le ia. Ai pe o le va ai e tau fa le tonu le mafau. Ai e sauar ngaka lea le fa mtalanga. Mtalanga. Wa vo ele ino ngaka le pepelo. Ka pa wale o ko ngaka ka fa pea. Pi fa le ano pera ko sa goia. E fa ngai ngai le ku me vai. E fa mai me malosi ya. E tele la ina fa pe. Sor. Ya ka mbaki pele anga ele u la fa mo mau leo. No. Fai nga eyewitness ai. Ole ai kalango fa wai fa pe vola ngau ka ika. Kalo le fa kalango ya Auapa'au singi ai ka o. Se fiu su enga ngaka. Ngau le ka mai ka pe ka ngu. Le la vai ka fai mai akala. Ya kalango fa pe mai lo kelo. Ya ole mo mau ko ngwana. Wa fa nga le ka fai nga ia ka mo fai mai e fa matala mai le sa o atole me na vai ai. Fa le ano la is. Al me ale ka o le moli mau. O la kalau tau ngoa ia bui. E ka foi ngale e ke le e ka la fa e si le fa pe a so al mol mau ka o pi ai mele. E ka no fa le. E wala nga fa pe nga suanga Foi ngale la mol mau ia o fa me so. Fa fe ka ko ngwe ai mele le kan. Foi ngale fa le e ki ka ko ngwe si ai mele. Al mele fa nga ta ai le mele. O ngai ngō mai i o kou, i rawa kui o rua wa o rua ngā leo. O nei na tau o mai e tarusanga maro le kongu. O hai seisi ngā vai, come forth. E reima se kai me whamai ai, se i longa ke le lele, se i longa ke le ai maruanga, se i longa ke le ai aisa, se i longa e ama ngā sauwhe. Ai awa kuraka ngaka, a leo waka o whinoa. Kino loi background for mai, ai aisa oi, ai me lele oi, kurofa whongara kongu. I ese mai le mele o mai ka o mai ruma fai mai. Anybody, anyone who's seen or may have seen. O nai. Siaka ua ese foi nei vai tau mo le soifo. No official leo sa ia te siata sa malu me uma. Na ulia. No official foi sa malu wal keminga leo ke fa ko tem no tela ke leo independent.
O independent le official leo. Ele se pule sa ye. That's right. Ele se pule fa man sa ye tono le official leo ke Tuto tasi. Aku ko kasi. Sa tuto kasi la mal komsina la tu te fai uma decision make. Longa o ia la wa ye authority o le power o ye fai el decision. Me uma fai komsina kasi akala komsina loka. Taki kila komsina o maliu ka. Paul mea fai lang decision. El decision e fai. E ave nga ilunga o. Yo o foi la le official lo ia ma me e bako. O ia decision al fam. Ala ko ia kingo maku a wa example komsinga. Sui komsinga a superintendent. Chief inspector, inspector, sa king singia, sa king kopo. Ya ia saulo la lo isinia constable. Se yo o la vai la constable ia malau kate, se kala ku fusam. Ole makanga ruenga sa ei asiata o te lo isis. Kerenga ruenga sa ofenga ruenga isa mo el officer no pifa. Sa ofenga ruenga fo ile officer no pifa mo le valto sang. Sa un officer fo e fight strike ning fai ole HRPP. Ofenga ruenga ngai courthouse. Officer fam sino. O officer la le ko mo wen le ko do de kanga ruenga lo ke se ai ia lo ona le pui puinga le ia tatau o tanga to mal pui puinga mal file mu o le mu de mo waku ko ia inga sa ia le tofa malava le tofa ma le uka sa mo mana tunatu fo i a wale tu la fono se manuia lo telo le tnu atu mali ele se keisa fo fua pesa ako sampi pe o tala le uta falongo i ama mau kwa au ko ye pe ko fai mau ka fa suanga fo ia tangata pe wale mafainga tali cases pe wale mafaina financial suenga le mafainga tali le mana o le nu a wasa sama tu kailo ia e tembe buia vai matua buia ma tu tembe sai foi ia manisi foi o uso sala tongalu ala desi kilo o ke alo ese mal official le se case wa pe o mau se me kongi manga ngai ka mai case ngai ka mai case a me io case koko lima pe maliu o tala o ke mangua tala ngal wa sa fai ele traffic ke me so ia e ka alo e me ka ilu kala ai awangi e ka alo me wo koko sa alto ko fa leo mai an me nga fa mo le tala le ngal wa ngal ku fai o ke me o de traffic ke me ia ko ka fa longo le mai o ko le fo ma le mai kongi fai so ko ia o ko ka alo lava i me ka ilu kala me ka ilu fu ka ilu sela ai awangi ko ka alo le me o masa ai ko wow langa ya luaso sauas e keu pelo local kalang na o ke ese mal official le e pele ya ke ul kangal onga paudan kangal wenga fika pe val au mai ko u lawa ka fangal ko o pedal ben ku pu fangalo ngai lo le ai se mal pu ke minga ku pon fa la ele fa pen fa fiki le la ko ele fai ku au fo i fa pe ainga man tenga o ale onga le mal pu le ngaka le ku malo o ngu e se fa funga le malo la ta totur malo longa e se ala ngonga bo o meri ke mi ai te le o le mata o pule nei e foi mai loa o ka wa fer mo le mau sem e se fingalo former police officers lo fionga lenga le na pa itonu ai le uso ya ya Auapa'au vai ngale nei ya so se tangata sa ia ofuina le uniform ai te ia le bright le uniform te le ma faina e fa te temu ile ngal wenga fa le la mo na ya nga o ma fa so foi ma le uso ya pe foi le a ma tu fa longo atu ai sa u fa metalanga le la ua le lava mo le mau ai sa wela ma le upule fa mai nga ko i fa fa msingo nga pe o fa ngo mo le mau fa metalanga foi le media a ko i fa fa msingo nga fa mai le lava mo le mau te langona ho le tangi u loto lenga nga paulala kala le la fa longo ye
Ngā ukala le ia le la ue le tunu i le mtanga luenga. Mai se o le pe au na sauno le uso ia Auapa'au. We wore that uniform with pride. Ili ei, o lae mo le maul mako ngu. E o ai ue ue pe ie, mo le me fo le. E ki nganga vai mai, lek savale aku o le ua e manga va. Ai o mai a maka avale le ingi number plate ma vai ngau whapenga. E le sao ia te au. E ka au file le ia. Fai le ia iai. E so lai seki. Fai luka mai. A wale le va ave ka avale. Ia, ka mo mai ko popo ko fafi. Ko mai o mai, ia e le se number plate ur ka avale. E pe o winga na fo ilele. E iloa e le matou nuu na vai teimi ho ilele ia wisi teimi fa mai so le fia kama o le fia kama le ai langa la sa fai mako kaukonga ele kai minga fai e vola ona e sa no Auapa'au ai kau malingi o loi maka inga o kango Auapa'au kongo al mene le pengo va ko le A'e ka sa ofu inga le uniform ai le alu ala ngalu e ofu le uniform le ke la ngonga ai kai nyuma kula i me se upu e fa se ai le makanga alwa la kala foi le sa fai Malia singa o le o man kanga ila nga falo Tai a se ta ko i pa ia in bele. Sa o le ia vui. E o me te imbinde. O lo fa longo pe male. Punga le male tinga. I tala le atnu. Ua talafo upu pe ua fai le atnu ui le matanga lu. Ma wole se tarto mo. Wole se fa maongi. Ai fa longo in lunga so midi. Ono wa lo fai le in le tu a o mo mai fai langin fo lo. Mali. Ya la to pe o aku to ina le o timangi. Sa mau. Mai ko ia inga sa e mo ia le angalangang. Ai o le fa mau. O sa mau ki mangi. Ngal wow. Ya se mai fo isto ino asi. Black lock. Se mai fo isto ina mo ia. Ai le yang me fa penga kup. E o fo ia lo nese. Se mai ia fo. Taiwalo. E o mai le komsina. Tua vala malaba. Ile kaiming. O mai. O mai loa i al tal fo le wei. Pe o kau fa ka longa le Fa longa i vai. Pe lo fa ta longa i vai pe no fe. Ua le tu ia la se mamat. Ai pe ua a maka loa onga ki kilo ko inga me funga le. Oi ke lo e lo le me ke lo. Oi ke lo. Le al me wa pe on tala ia foi vui. E wan ma kong ulung mal fa kulanga ngau. Foi polo ka le. Pe o nga kal ma kong le la kul ka. Ale foi polo ka ele pengo va kul sa kingi le pa mo le so uso. Langa lo tonga. Ele so uso. Ele so ainga. Nga o ko e lung mal tu spai. E lung mal fal fam sin. Il kai mil fam sin. Kai minga fa il kong. Ola a makango ofu. E ke sa wala mo lo mo tino. La vole me kupul ko ainga. Au ke in wa we fu. E ke ngofo we. A fa pe ke le mfenga hando inga ke iso Passi le si leo. E wala tonga fenga ke is. E ke me ia o ke alo ese. O wangi ia fa inga hola ngalu e kongo office. Malo fa tai ka ko malo longa. Ua matua ese lo to me o ye foi mai. Pa wa ma tu fa so. Ina ni so va ngol mo mawar kamale wala mo ia. Ya me se fo ngal fo ia e ta auto ye fenga ngal fa leo. O ne misia talong wala tua Samoa ma au malo se New Zealand le Kiwis i la stona i los forma tase Oktoba i le Malaya Tamaki Makaurau Eden Park. E tolu talonga i lea so e awhia i talonga i le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma Auatonga. O leo maua pe paul fale i o fisa o le Pacific Easy i o Tawa o Tahuhu ma Mangili. Wai whaatau nei loa sau tike mo oi malawa ainga lau au whaingalwenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau toa Samoa. Monisi wa mtalanga wala au le o watu se lau o tasionono o telefoni maasani o le 251 525 o le 251 515.
Tassi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tassi Pacifica Cafe or get a new look at Tassi Barbers and Salon. Tassi Market, your affordable local. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Siyempre ka na mo vile kwa eh. Amang yung kulos fangau, mavakulong talo fakakchoy celebrate si los fangau yung tamisina. Sorry, if you po. Seri. Ang amihan kasi los fangau, silpe vye po. Uso, fan yung kokong yung member of fufu. Yeah, okay, so ifua, pauso. Thanks, sis. To the love, to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko, welcome to Thomasin. Maro. Pemo. Talo from Passi. Tape ni lowa tila usuma 5 minuto chau dele chula e ono ile chau chua fa wa la Blue TV be se fo yo programa chau ya mar Bluwave favorite chan chau churu ile ri foi bangol fe fia ma chau ma futai be fonga ya vuya nga te left tringa Auapa'au both former police officers serve and finish with honor e tūlanga fo ile honorable e tūlanga o le ngā luenga wha leo me se fu manatu se mai mau ke karakara ngō wha lau e tele la haita o tō le amio tonu ia o le kuaranga amio kongu o la haita o tō ele tato mtanga ruenga tūlanga i whare tūla fono se iau ka pālu o whina ngalo lau whionga vui me se vui Auapa'au e le toe nana tia le mori mau al tama lea ua forsia i luma mea e winga i le wha lave lave ai mesia se justice se mai mio tonu mo sia tali isia ua whailangila na fōlaunga i wha lave tau ta vale le tau sa ilia te mili nei o la ofisili se lua whaafonga maua. O le kau whai mai le mori maua le tama le, wā fua ai o na tele fo i upu matala i le matanga ruenga mamalua leo leo. O le wha mailanga kala. Ngā ho oi le ofisa. E iai mara ke le fongi le ka ua which is o le makua i ngimore. A whaali mea uma whapena o le ata number plate o le ata o le ta vale mea uma whapena. Wera e wha maongi ngā kupura ngā mea, pe le kupu foi. Let's just focus la ofisiri. I le kangaka le warulanga le i le wha maonianga. Na o le ofisa o leo se vai taula vo le taimine tupu e le wha arvelavi. A le se mea o wha peo wo o se wha masingonga, it's 2 years. And he's not a hearsay. E le o ia se hearsay. Le u wha fonga sa moa mo u wha anongonongo mo u wha karangoa. I saw. O le ase mea, o le ase si kepu that I should have done o pe ua kakaunga ka oko iei tu e menga o le mata upu. E kakaunga hango pe iei leo. E kakaunga hango pe leo kangaka lea, ma se e kauku lei po le ale si kepu peo no o se whamasinonga. O le asoro whina ngalo. Nga waftai asia tarai, fo ngai lala mai vui. Ia so wa vai ngai ia mo so titilo iei le. Ono le eyewitness. O le tangata sa kule. Nang fai mo falong longo e mo mau sa tu longo le enga ai ki kilo mai lalo al watu ta vale ko mi milo ta vale ya lenga lo belo sala olai bakwa i lo le le yel nga kal men ku o tanga tala le ngas oi ole ai witness o case da wala marking ele fa penga ku mal la pasika le vina fa pel tala le linga la ku pue tempo elata o mea umala isa teno fa longo wi e pe fa isa mali wa ke le fa yak fa pe ole la fa pela esa ole le weakness le na luma yo lo fiso le mata fa yo ila le ol pu ole fa yo fa mtalanga ai weakness le pa fa pela ngala kwa yo e fa lang fa mtalanga
Fai umar fai whapakaranga le kama. Ma kua wila e ke eide ai e pu e akal kelfong. E vai e ma kua lenga pu e ia, lenga pu e. E alva nga whapitoa leo me kau fingerprints. Ma me kau pu e aka ma vanga pai. O la taulanga e vai onga ki kilo tono le. E leo lenga whatisua. Ya e idu kaka i nunga ku leo lenga whatisua. I loa ulea pai vainga. Ona ti tilo la ye o mea umala ye download anga ke tonu la official leo ile finger case ye su e akula evidence a kusi le la lo foi pepa was se what house official leo ele la ko what house por ka kale ngo fe kuskusi mo me ye va tu tonu e o la de anga CIP or traffic ai la foi e kusi la lo fa pelo ke foki ku yo che e kusi le la lo ngom lo telefon mo che me uma fa penga e o foi official le so se official le e o la lo pailo la fondo ele fai anga fai le maso se me mai kango langa e ai ngor tu la fondo ne vai ke waka mai muka ko mal mo asola sa le mal ka la ko right sa so fai ka ko al ke minge lo mal mo muka ka la ko ayata ia ma me uma ka nga ye sa ka walanga ngai ai ko evidence ko ia mal ai weakness le afa peol ai weakness le ya lala o feral me la te fa pe la bola ai witness ko ka su e fola e ngisi wala elises ai le proceed lord case ma ave no fe ia ile am yoton fai lo su e lo la le nga fai el case aba ko o se ka kala ai ko ui mai ile witness aba le witness nga wo pelo le na ala ava pe wala ngai mo lia volga ka mo pe wo pe pelo uma kusalo ka pe pelo uma ka ma malo la ngo ai mai se lo ia fam singo ma lo official le o ia le afa pe fa ia ele ia ngala o ia le ko ko mo du kon fat pu Mataia ola fa fisi e se malo si anga o leo ile taimi lea pe a fu ka ko fu ye le mo ma wore a se pe no fet ele ka ke le o io inga fa pe o le me mongi le ta o pe ia ka kia ye fa ia ngol mele ai ona o pe nga o paulo le mo ma le au mai le ke a fa e se malo si anga o le taimi le ka fi se ke fongi ska ka po se me to tino se tangata lea pe inga ka o ka male fa pe mai ia la fa ngofo mention le ngor leo le sa il taimi mo ke le ta ua te minei ala esu e o korpo kala menga ka ue sem le mele na ai fa mai ora wa avelang ke fongi o le nga isa ngoinga e ma fainga vaku ia me ia download e ma faila ke ni hold the Canada department ka ofira me ko kingo le pe ko fa fo ia le ke fongi ka ka ia mo ia ole tu ina to se metotino o la malienga wai fo ila le leo wana talieina ia ona fa mau la ia pe refer nga I tangata lele watch house ina ia mautinoa ele fa le tonu le evidence le fai ai ia mautinoa na maliel tangata ai le fosi ese ole o ke fongel ka mautinoa lava olo na malienga ina ua ia tautino le leo o ai lava wa una over ai ole na utapu e umai tonu le tono la telefonia ole tiute la leo le ole lau le tangata le e matu te mo miala ia evidence ia ai ia esirfia ele mafanga mako fa nga inga menga se ivanga malau ke fonginga se ivanga wa e iwe la vo e tu ina mai ele fela ku nga le le mai la ko ai e ka wa fa fo o me ko kingo ia le o mangaku e ku I o longa winga fa maula e o ai fa mtalanga uma ia na tu ina tu ia o akale ko kongu o aka o le o pe on sa ngo o pa o le ai witness ar kamale pe afa pe e moni pe afa pe moni ai o se le mingaola pe afai o se tangata ua I loa ele matanga wenga ona fo I winga ai avelena ma awala ole ale teleton wina ai le moni maule wale o se ngal wenga la le ale ole ole ngal wenga le ale fa amsino
pe la sa ngwa o pa a fa ya ku fa mi singa wa kuli ar fa mi singa e kuli amau le sao ma le sao le mo ma e nga ko a fa le sao no nga winga wale nga ka inga mau le kele le kaimi o ka nga ruenga wa wai o kupe le malo le nga luega ia le o le fa nga ia resources al malo kupe le malo wa fio ka vale over pe no nga winga e ko e wala ia le tataua ona fa nga so se moli mau e tu ina mai yeah asiata o de peona tani me foi le inga ia mui. So se evidence eva ku fa penga. E ai ali me stoa. Ponga la wa kapa maile fam sing fainga download. Ala ki kongo al official le. E le ma fainga official le mele. Langa o me ko kingo le official le. Ia. Le wo kong bisa lau ka ki kong. Le la ka ke e fai ai le o lau ke fongi. O le la ta ki e onga le e me ka we ai umar case e fai so enga moa ko fa fo e kwa lu ke fu o langa ele se me ko kingo la le o le me ko kingo o onga ke fu ngin fa ka ele fa ka le se la ko kupe o onga ke fu ai na ona ta ofi mo ste mi le tu ma ka ofi o ona o le mo mianga le mo mianga le fango so enga le ale me ko king al vakula ai ma ko fa fo emba ko vakula ku si le api avela i el bestol le me ka ofi kusi e male faila o le faila o le case le pa pela le faila le kusi o case le o ke fongi le mo bien por case le e kusi ala lungo ke fon porque e va kwala al kuwe ele al ese la malo oficial le esto al le safety se longa umba anga algo al case fa mai lenga ilo ke fongi su e melor ke fon mai lo ke fonga fa e mai la wa ke minge lo fa ngofian ku wa kai ya melo ku palaka ka ke kilo lo ia de case o fa pe o ile la sa o ala mo mau e se ya leo la tote e umanga fa nga ka ma download ka me umana ko kiriki ai mai nga lo ke fo fa pe mai o ma ko kiriki nga ka ya la nga ile nga kirkiro o e se ya fa pena o ke le lo la pe se ya le o ke kalmo o fa nga ele e ko fo ya ke fo ngiro na tu nga na sa ke fo ngia ke o meng sa we o ka nga ko fa fo ye meng okay pe yo mo wanga lo ke fongi le se me la ko ngoi fo su e kongo lo ke fo o lau o privacy mo mea o nga fai fenga kongo ko lo ke fongi o mo wanga le se me la ko fo su po o meng fai ko fa penga umala ya la ki kilo case sa ka wanga ave o case e fai ko le ke fongi fa pe o ke fongi nga la ai umamul mau ko e fa maongi ka ma sa pu yo nga ole download mo ki kilo a maya ko sa war ke fongi ka ma ala ufa ya kai lo ye po ye sa ya o sa ole winga la talo tatu no ai tau va i di va nga le ole fisili ngo me la kasi lo ma fa o ka senge ya le ke ru i ina fo ile tu lang ole eyewitness o ka senge mo di mau e wala nga ole ole winga la ka la le wo vai ma no ser mo di mau nga o kam public vai pangu ngulu solo le o kala ngoa solo o le lope kala ngoa sempre kala ngoa me ke le ke le o isi tangata ya ole wo mapunga ke le wo ye masu ma me fa pena. So this is a massive testimony in the eyes of the public. A ole wo mo wo fa maung yanga man tu foi fa ter no nga semia le velando fa longo antu to low and I will go to ta o lungo le tatu proclam New Zealand au mai le fionga ya le lua ameseni manino ia la le fa bingo le news bala ngo fiu vili le fionga kom singa momento fiu no to ta fai o malava ya so o ngei o kom fai lava ale la na au mai le fa maung nga which is tasiler va nga no fi sitting here ale nga mai le fa maung nga o a se mi official leo mo so o le la pe e kau align maritala le fa mai ia sunga se nga o le mai fa maung yang no o tu tanga talo Samuel wali go ala kau mai ia maritala foi le nga longo i ma tu ale tina po ma tu ole sunga ya tu au fai langi folo e fa mai se i uma ole wo mai ngi si o mori ma ai uma so enga me fa penga ia ona to longo tu le ale nga longo lo le ai nga e kau ia o uma so enga ele ai mangi fa maung yang o ia me ele ngi mori mau o la ofisile la fungal makai lo le i o le me
Le la ua ngaloma. Wa fiu le kaka le pe fa pe mongia ka la se mi fa wa fiu e rua tu pe o le mapu fa ka vale fo ile le tutoru ngale rua ku fa mai le ai fi haru ngau ka. Ele kauria langa o e nga mama o e o la matula ngau. Ale langa nga sau ai lu malu kili. Ya le la wuto. O la so rua fina ngalo ye ile mea. Why was all this and that? If it's true. Pasiata. Ole mele o lo vava o ini. Ona ua umi tere ona fata vale le case le dei. Mali. Ai ole tala la vale au mai. Ele ai ni moli mau. A ole la ua saule moli mau. Au saule moli mau fai mai le moli mau. O au ole moli mau ola na oba ai ma o puea hata ma. O wa ya fa makala mai lo mai si me foi le ka ke lo fai si tina ma si fa na la ngala u fa matala mai tu la ngau le la vea o le tama ma a le kausu ngi moli mau lo kausu ngi moli mau a le o saule moli mau a le pe wa le hango ile moli mau pe na foi na sau no Auapa'au ole ele o se tiu te ole o lo la ko foi o se fa msingo ngau le moli mau Langa le a fai o le tala tonu ale na le au mai e ala ko pe le ango mai ai ma fa pe mai onga se uma ko lo uma we le ai pe lo e ese le mele e what way no no winga ele o fala fa sainga ele o kare pe fale mai ta ona mana ia mo di mau le wa luatu ona o le fa matala tu ole mo le mau ola le me e sa no Auapa'au ole eye witness Nava ai tonu le taimi na tupu ai le tupu le fa'avelave se o le tupu le fa'avelave e o aina ma va ai ia lalo mapu e mata ona la le si mela sai sia tai mano ai titilo le fa'avelave le amtanga ava pe o tangata te e se fana ia ya o e to fana tasiro watari anga va peo so watari ileng la vea. Sia tayo o marketing e o walu asu e po fela mioto. Sia. Mali. Le yo le o talai pita to te fa atala fonga le te lo fam talanga le wa fa le mai ngai lungo le. Le batete. Ma pe wa fa fa ulanga mai lo pa pe wa le ai ma se tali tonunga o tangata ile ofisa o leo. Sa mo. Wale ai foi so la to fa moe ona wale lopo ai asulu ai a fele Milton ai afa peo sunga i malu le malo le fa ia le case o ai ne la to fa na tama po la to tango lai ku i lo tangata wale tasin la moto sa mato wo ma ko i lo fiso le kango tu ulo se vai o vai i se vai o le tangata le fia mau le sosoan. Kango e ku i eilo kanga kainga. Mali. Wala asa u feelinga o le teimi pe afa pe o e ona le atali ile. Awa ma vai ono le oti. Ai oti. Ele i oti se melele. O lana sa vali mai o tu ua po o mana. Ai le ona la vea le ta avale lau. Ai le ai masesi. Mokali ako. Pape atu. Oa uni. Ai watu i leo ai le pe no fe pe ai me lele po le alko inga pe ponka the weakness ele sa muta fa yo inga fa pa wal me we fa al fa yo la mioton tu silfa le fam kalang ku umar ke fong ele ave ya ulfale ave sa inspector ava kwala le inspector po le vala ia ele lo po fembe sa le pi o ia na fai talia la ia ala uma ma ku limo le au fai wai le va pe va ku o ai pio ia lang winga la pio ila itanga te lunga tu o pola e ta tong te fai ala va le mio kon ka ko ki kilo foi la le mio tu ia ma ku ia eu se vai o vai con se vai le ainga ile tinga sa tinga ile ainga ma ko foi kala funga le tu ana fai ya kaino ina o tilo na tali eu apel lo no uso a ia e vala wa kule ko ya kaino fe mai o ese le uso ya fe mai o use le uso
al tala le tuan fa mai o lo tangi mai le toto o lo uso a fai o tātou o tangata lolo e o la ulea I'm born again o whanau fōwina anga o au le tupu ai le whanau lea asiata a o whanau fōwinga o te alu lau e la u wō ne o whautuaina i te mina vea tangata e tau sola a u leo o la utala na whai ai e ke whiu e sola e latine ele la vea maliu aena la vea whanma e no whai ke whiu e sola i lo langa nei e kuri mea oe mele e maua oe e ai te alu lava mai whelua i solo i lala mai fia ai muli a kua ia te oe ai sea nanga o wele ka uale mesa alu e ka u leo a wiki mensen folo whaku alu oe ka u leo mai whai oe la vea tomeki mai se o whasal tupe ma lo fa tai ole sila va nga o te fia fisiri ngia i le matau pule le la ua le u fa la tele le sau no nga le fionga komisina e ui ele i mawai se so tai nga prokalam e ala u fa la tele mai lava i press release mani so ala leo to tono samo nana so tai ai o la ua i sau no mai ya sau a fa pe mai e le sa o kala i fa se o lo ingola tala la u sau ngo mai le fionga komisina e le sa mua ia o le fa pe mai le ai ngi fa maungianga le ngi evidence ale wo manga ko makia uma mai le ko ai nga side fo ile le pe ala ku ka le ngi evidence le ngi me ai nga olanga mori mau tu lo mo na matai lua na tilo ia ia o le la usa ngo ia ko kikia pe wa fa la vale mo wala nga the top cop is spoken or has spoken ele o yeso fa maungianga now e maka e mukai i sa unga le pole mea e ka kau penga do we see this case e kaunga ave pea i runga e kulei pea i runga te tau na tau wa i le whaamasingonga e ongo au mai e la kou le whai ungo le mea la so rufinanga si ata vatu whafonga mai o tātu o tunu pe le aini ata pe suga for kelfongi e le aini aka o iei ai tuli loa le me ta o le eyewitness lena pe avo na sau no le uso vatu avo ile le sunga ya Auapa'au le anga mako vai kai mele ingi me va pe enkel fongi pu engi aka ai ole eyewitness o le tangata na va ai tino ai fa matala mai le olana fa matala ai e tu sili ai e tu sili ai ina ia a toe ave o se toe to matau ma toe fa manatu ia te ia le tulanga pe ona ia wai kawanga e ko fisile ko le ia ku so la ma o le merenga ku ai ma le ma kirkiro ia fa pena pe o baenga ia e a fo ia ia ula valato ia o telelo ia ise finangalo Auapa'au a ulato ele ia ka ngo fo i case ele te tauna no fo i suenga ai o sa ulava tala lava uia a fai o lai e whaafonga mai le tangata lea na la vehai le nei alo le tunu ele i o ange ai lo finga ngalo o le kaimi wa kawe o nga e a o ele fia i kanga kaola ai pe na sa no le uso Auapa'au ai se sila ile tua wai ke fiu ke sola pe ke sola kala lisko inga pe ke so ilonga kali pe ke sola ile luo le kupa e ke luanga lunga la ngofo kwa lo ka mai lungo kupa le no na winga ele o le taimi ele nei wa se sila ile tangata na tupu ele fa la vela velo le taimi le nei a fa ko luo tau sanga o e fe sol fa ilava ele o le taimi le nei o le wa e sila wa fi nau ma ua fete na I fina ngalo le tunu o le la fa inga fa solo ako ai ma le ku a fa inga fa solo ako ma le ku ala nga ke ngofo o ele e ke sila fia lava o ele lava le nga kupu ele fa la velave
Ele o kai minge o kau e o ngai fa pe ai fo i lo la ngonga. O lava ia le. O le o kula i loa e pe o kala fo ile le fa ia mo meka. A o le me fai e maunga o sau ia mo meka. Ele o mo meka e o kau kula malu le mau. Ya na se fa tala ula. Le anga o ia le tunu o atoa. Mali. I kapo inga le tunu o ia le tunu. O ia na taita inga malo. O ia ako so se vaenga o ikue. O mau le tunu. Ai o le sili anga o nga o ia. O lai ngofo le kinga e anga le kamikiki. Kulou wakule sungai atua. Lai ngofo pale kangi i le ao ma le po. Pe anga sa ngole usa upau. Ka ko fai fanga uma. O alu pumongia anga sa wakali. Ke bangi o kele o moe ke ka milo pe ai au e mai le kulou kai fau. Ke alu ai ka mo fai ai nga ia pe. E ongo mau ase se kala a ko pe a fai. O ngi o le wa au mai le kala le ai pe no va. E tau ale me ta o le eyewitness. Ia ka kela se i fai su. Se ia ve o fa misigo. E la ka ko fai le ngalu va misigo. Bila ga malo fa te to fa vu. Pai vui en la vuta sa o tu vui. Or case ngai a set. Yes on close up en o fa. Talang al wa ka alo me kai lo selang. O me voi hit and run ba o siel pampol ka vale. En fai no fai. Ia por ka ia foi ala soi fu. La o la mai. Accident. Ia accident. Wa acto poliham pole la vea ona o la vea da vale. E te ka alo lai menga wa mem fai ana fix. A pe ono fai ati e asiata. Ka lungo finga luenga lo fisole leo ele i fa pe wo withdraw ngan ke so pe ni. Wo lua foi ka usanga. O kuli ben. Ya si la foi ile ke so luana lau e o tele te fai atu nau si. Nei wa ya le falpuipu. Ona to ina foi sala tu te pulpulea mala tu isi foi o failangi la tu folama ya fafta ye foi le tuan vaven mo nga keis ai or kei pauner kei so titilo ye ai ona o le ingi tanga tino i matu e tonu le matanga luenga leo ta lava le to fa mal fa to tang o ka foi sa fai su enga mai le taimio o su enga fo i lengi computers ta lava le la ko lava le poto masangi o le akamai wai ese le yo launga ar mele wo ye pi wo wai lupe o no o le mele yo a soia sa le isa uki ia meo technology ma meo me fa nga e malu le malu a o le kele yo le me mo ele nga ka o le kele o le me mo tele o le me sau ele a meo tonu lunga sau marmalama le winga la kala e fiu la fie mo o ngor fa ko fala inga ko inga ia malesi mea o temi o pe o le sao foi le we le pai temi nei o sola sama tole mo ia sa ye le maluanga mal aisa ele kele ia ya temi lan nei o fai lava si sao a telefone yo le waku el pi ia pa por tasile tu langa pe o fa se ti ai ni totel ma ua mo ye fa tala fa sa tu foi ka fa longo ia la ba ko con o oficial le uma fai le search ia ko ia le ko fa kam ko ku fai la ku kam pe yo le i ora o le sira oficiringa va lupe o me fai me ye ba wa ko ora oficiri fa la wa tele o ke lo ngai va ku susungu ma dispose for o al besa o ai uma ba susungu ele va ku le oficial ke o oficial le e o molong fai susungu fai me uma pu e campaign me uma fai le case yes sungulo la lola au sungu ma ave me ye kangu sa sa ka ke ka lo pa yo sungu me e langa ele fai no fa ali mai lumbo le no e ave ku e ka o su ye mga ka ta le la no fa atu la jala le vui ele se la ka la na saule news and news la man tuar tai bile nga koleki o mai ke lo fanga le nga voluntary the media we there nga pu ele le ya le disposo nga nga so lunga masingi fo le e fo ia tunu e po le mai ya ko ngala au le disposo e for kai mia ka ko sa mo nga sa wor me nga le winga na ile fa ta la fo ngolo winga lo fesiti wa ra ka fo ngolo ma wo ku nga ora o sung sa pe yo le winga na lo tal wa sa ke le pe wa
whatalonga i le vai ia le whaingo o suenga whaleo leo. Ia pe la foi se situlanga o ye. Ia e tauana si silam tangtangai o le matanga luenga. E malu i ele atu. O le malu leo, pe o le malu. E malu ele lau kele leo. Ei. E malu ai tangata. Pe o kau sui e di te whainga whalanginga pe o sa oan me maisora ma malu a le meka o le malu a. E malu ai. E al mele u pe unga se e wha ma malu le mele o ye. E anga o sa o sa unga ka koi i le sami o keise se le o mautonu. O le si vaenga o te fifisili e. O le aso rua, have we failed? Wa failed le makanga ruenga singe ia particular case. O le arulo mafau e ili sila vea len kupu mai kuanga i maku. E ili sila vea yo na tua. Le anga ko kiki ase fulu i si tulo. La vea na muli mai tua ke isi nge asi fo ya lo le turu. Maua. Ngale uma alu ngaka ia ka. Ke ai langa o ngar kai afa rongo kunga pe mo rongo kingi fangu fo ile mea tupu sa vali mari. It's a natural thing ya ka ko samo. O le so mga ku ale mea ngai paso ilo mafafa. Why this case is so special and in a way fo ile wa makuare ya. What did in umala me was so ele mele. Pe nga foi ku asiak. A foi o si ava la vai ku kan fakika. Ang whapeo si kamay ki fai whako angaling so arka kakali. Wale bang whalpui pui. A whapeo fo se koi inga ungaling sa whai lang whaka unga kalo le maki ki tau lupo. Ai sau kupol me. Ki whalang piki apu kuan mafolanga uka ai la veer kanga kara ai mali. Le whanga. Kemingi lawal whalpui pui umbar keis. Ai a whai o se kanga ke whingal wenga le lei le malo. Powerful. Ole ala fengtang. Wow. Ila kilo ya ila walking okele lopo kan. Ia. Ai farongolongo ku male ko ai kongolo official le pe farongolongo ku ye le mai lengi evidence. Alenga ko mul mau. Ye le eyewitness. Le eyewitness. La wala titilo. Pa e fo nge yak ngunge. Mfang fa se ko ngalu kom singa. Bailong asui le ka fail de langa le pe kaula pe mai longa swafa le te pe a fa pe ole a makwa focus a irmelia ele kawang ko afa penga close le case kawang ko open case le way le eyewitness sak mu wala langi mo wala se eyewitness polar feel le umio ko umi yes ko open lo case ko reopen lo case ko color case ang ka ko fika umay constitution ma me kalum ka kulelo ka fika vote ko i ngalanga el kilelo nga su e kile ba penga el ko lelo si mo matai ko reopen la case le e mo miangi fresh eyes new eyes pe ko reopen ka kali ko kilo le fingo me reopen na ngul polar se fu ko sanga luz fu ko sanga solo ele criminal e ko mo mai le si piko ngua ai ko su e ko o ia le lenga ngo foi ai bu fasi o kitang o ia foi lenga o kitang or pe la ngo foi ia pe fa pe o foi mai le kom singo le ngo foi mai ke mingi o close le case o nga lengi ai witness ala u foi le o so mai ai witness inu e ka lo langa fa se ko ngalu le pe fa pe fa se ko ngalu lo la kom singo le ai o so mai lunga tisi esi superintendent was esi tau rola fai ke e ko reopen the case ma kuanga lo ve vesi la ku o le mo ko vesi la ku o le vesi ngale le mo se file mo la ku o le maliela o lo sau noanga po lo fautanga o pa au vantu le fionga ya fui o le maliela o le foi la o mapuna mai lunga i telefone lava ale fionga ya le lua ameseni le na o fa longo te me fa pe mai o le nga fisiringi se fina ngalo le fionga komsina o pa au ile mori maule le menga kupu mala alenga sa go mai e tupu le eskengi lea o laile taita inga ale sui komisina pali monalisa o le la o mali e lau saunga a le fu saula kulo le saule mori mau se o le afia mai swafa ia a afia mai komisina ro ye ele fa pe o tua ia na o no name na mention le la wa saunga a faila e tau to su e ama to la langa le mele i lona langu tonu
longo winga le ngakala whakaika inga whiwha komisinga o whaase ese mara sui komisinga. Yeah. Pe a fua tu le tala la le na tupu le teimi le. Lai ko ke le onge tangata le office o leo asiata. E foi la ko e sili nga mo ma tu ya Auapa'au lo tono le office o leo. Le lau tau tol swafa pe o le atali ile o matamu o te koi. Le aki pasa. Aki pasa matamu. O se tangata ua loa lan tau tua tono le office o leo. Nga o la vai lunga le whaifuspau ia ma o ia foi o se fai fingerprints qualify mai Petania. Poeata foi me tau poeaka professor me tau poeata o mo ex-kengi me tupu. I loa lan tau tua tusa pe valu tau sanga e vai ma Auapa'au. Tono le office o leo. Ua lewa foi na tau tua tono le office. E o voi la le fai susueka. Uk te latua leo uso leo vai mo ia tau sanga e tasi. Mai se foi la le sunga ia munu. Ia mar sunga ia mal. Ola tu o lewa ngai CIP. Whaapea e whaawau pea man te alu le vaenga lea. Ai man ia le proceed pea ma prosecute pea le case le morimau le a Sam Whateitainga. What's your guys' recommendations? Do we need some assistance from overseas? Do we need some assistance from overseas in terms walanga woka vai ku le lulu winga o mea uma? Leanga o lisi mea. E le o ni tam ngata whaatau waa isi suawhai nga la vea mai le moli mau Sam. O leanga makua ia whea ai mangisi o kangaka. Ia, na ua tausi fia tangata ia na ta ua lunga le moli mau. E sa o isa ngua ngā Auapa'au e leo ni kangaka whaakau whai. E leo. So, it's a mess of a case. Alu la ole ono toe la langa la ma su ele va mi o kongo le mori mau ka karnge o Sam. Do we need some assistance from overseas in terms of the investigation? Tai siaka. Ya te au ia ava pe la ni ta ku ia le assistant la leo fa. Tau mai ai ua fei leo. Exactly. I like your point. Tau mai ai ua le isa ngau leo sa ua fei le la tonga wenga fai. Wonge la au va mo kua. Wonge la au le pe ona sa uno. Pe ona feat. Ele onge kangaka lo office lo ka fai su. Makaka o lai foi kaka mi o kongo. Matangata o lewa na tau tua le office o lai e le tofa. I like that. Wa wala ko loa le leile pe ka un fai. Walanga le fai. Onga ol pe ol komsinga le pa u ya langa le tisi sene fai. Ai pe no fai atu a fa pe la ba ko reopen le case. Ta fa pe to banda o ko reopen le case. Ma ia la fa se ko ngalu ese loa o ta fa pe o ia se pitanga o meia i kongo onga o. Ja. Ab ese mailo. Le ko lua le komsinga ma tu komsinga. Ai se e tu lola uri e super. Ja. Wa ia la to right. Reopen le case. Fai so eso. So eso. Ma mo lo atono ia la mo lo le mi kong sa o. Mai se me ko fa kalango. Fai sa fai fam kalanga. Su e po le fe. Mai uma a yengi si wik. Ai ngisi weakness mo kuai. A mai uma fa kalango. Wala fa talango ngalanga. E loa sa o ai le kangaka sa ia. Wale wa kele kala se o sa. Wala mo ko kele o kala le wa fa mai si ba nga le ai o. Tato si la foi le ko pomba le. Le ko si la. Ele ko ko is fai pule le ngamali. Mali. Ya le o yo e. Tasi na ri ko ngonga ya abu na so. Siata o le vai nga tonu le sa ta o patua ya le o sa no ia Auapa'au o se o mata o masiasi. Lo tau tino ana na o mata o masiasi. Le anga ua le ai se nga o le atamai o ile o leo i fafu. Ma le atamai le o ile o leo o Samoa. Yes. Sisi la foi o le sila le fa no nga tele le la o tele utala. E pe ngo so. O a fa tatou pe a fa pe mai nei Australia o le la tote le tele le tupe sa mai le au mai ile matanga wenga ai wa ku kala ya Australia. E me fa nga au mai ko kamanga se fa so nga o le me fa o le fisili le Australia. O kupe nga ava ko e fiso songi ile makanga wenga o kupe taxpayers. E kali le malo i taxpayers. A le vola ko e kangia o ba a kangia. Ele o mai e au mai vola i lungo foreign aids. Yeah. O longo winga e ko kongi uma Australia kangia. Pe lo winga lo va mtala. Mata o masias.
Pe a fai nei. Ai tangi ia tunu i fafo. Sa si le ro la peanga. Pea ka au mai loa ia leo i fafo e o mai e rana ka kua kungu. A se pe le fainga le ka fai a Solomonga. Le o mai Australia o mai a se u mane o leo Solomonga. Ai avakulo mal Pasifika. Avakulo se i koe kau fongo o kulanga ua iai le whaale kongo o mukanga. Ai pe no vet. Le angai le lilo i le no i le neime. Ai o a uaia. E te le halo o whatuatuanga i le matanga luenga. O nukua ke le halo o whatuatuanga i le makanga luenga. Ai a fai bole ma fai anisi. Ya ele umaika, ele kanga ka pe o sa Auapa'au. Ele un kaka. Fa se kwa nganu le si vai. Aku komu le si vai ngale. Lenga ola to umana bane le train e Australia. Le olo. Ke komu sa ka o ala nga fa ko ngi maka upu o nga. Ya ka ilo ye asal fai vai le asal masal. Sa oia Auapa'au. Anga o se kaka fai popo le ngale be ai le kaka ngi. Ole banga fa penga ole banga umar case. O kako masa salonga la le o kako masa salongi. E folinga mai o le kangaka le ngala be ai. O se kangaka ke umia se kulanga mawa lunga ile malo. Koe le la koe keling kupe. Le folinga mai la. O le la manga o ia sola. Ka wale uma koe le makanga luenga. Wa pe mai lo le kungu pe folinga o la ko ki kupe le makanga luenga leo. Ya pe mangunga ia. E o bua le atunu e sa le fai vai le asa masalo IFC e ma fu se hanga masalo e ma fu se so le bo fai vai se aro pipi bo se ya le ko nga cases now ole na e se vai nga te fia fa so atu na fiso tai mai sa mo ya te fiso tai mai ole tangata na fiso tai mai ma wa se ma tala noa le vetu i lungo le ale la ufa le watu ya atonu fo ya ma wa se tai mi e ma fai ona ole ko finger sunga ya sem ai nano o vatuar vaenga le o vili mai ma fa pe mai la natala e vili mai le tinale eu te lo fo le mai mo mai la to e fainga ruenga mal fa na o tinale vili mai ma fa ali mai le fa nga matuale fia la vale matanga ruenga leo na si fa yatu ma o te fa yatu la fo fa la o itele ai fa fo mai ai fa mai o te ile vili mai o la natama o antu ya leo ile no fuanga la fainga luenga pe se konkalaki ma ave ese mai ia la tama o la fa na we ma sanga no fa le o tu fa pena o fa na ordinale ma sanga fainga luenga ai fa ba te ile vili mai o la tama o wa ave leo o le mafuanga nga ave ye leo a me ma li fa ma watu leo fa tu to bititile po o io le nephew o Samuel bo songa anko fatu le yo le tamba pola me fa fa mai ka ko wo inga kai oro ye se fa mangu yanga kupe se leng ye Samuel o lo le no pifa ke le ya se fa mangu yanga ka se leng ye Samuel le no pifa e fia fa tala no ai langa o le fi we ka su Samuel ai se solo na ai nga fia fa ilo ye fa mangu yanga ka kupe le no pifa anu no mal tambi titile mala to wo e se mele nga fa mai yo tu ye e se mele wa ave official le su e ya ina po o nofo Samuelu ya la tou po fe o yai. Ia, papupu ya tala ya fai kala kama kiki nga kele loa, ona vesiri le yai. O fe fa mungyang kau kupele nga ko. Ia, ele se me fa pena na tupu. Koe ololea koe momoli kama kiki koe momoli ole fale fai ngaruenga. Ole taimi le nei ole fa no noanga ma fa nga ule malie ole mafine lea. Wonga kao fia malanga fa nga ue o fai ngaruenga wa mamata maiti. Ile mele u fai le ole aku kapiki mai o wa fisili silingi ai po le ale mea malanga sala ka makingi u fai lo winga na le tate fai atu ai la te tala le ole ala e se a me ko kupu mai ole u te fai atu ele fo te le fa tu fo i se tala a e fiso ka i mai mata u mai walanga pinga paule ole ala va o nei tangata ole media nga paule nge yo la ko fa moenga ole media ia wa o ia fa moe o le akule o le kasu e solo tangata ina ia au mai Samuelu ai fa yakura kala e se fa mangianga ka kupe le no pifa ka si o fa fo me le ngo me o le a lua la iloa lua fio ngai tau sili le mamalu male ami o tonu favor nga luenga a le makua ka a alo ai isi ka
matua ta alo la wono nofo bore ko ave e sikinga sia langa fanga langa ile lor pi ko lo langi le ya sep e o ya te na fiso tai mai ai le isa u ke le ropo fela kar ngom po Amerika sa mo po lo kar ngom mai i mon ka ai na fiso tai nga la vailungo o Facebook ma me fa pena a ole manunga ma le kulanga ma ale le o ya yo lua fio waka ko vai le mela ko punge lai o en wai wasu e fa kapiko e fa penei ma fa sufi ai se abo le e fa isao o le fisilingia ia a le fa mai fa mongianga ka kupe ma me fa pe e se ko nga meli lo fio ko vui me se o pau ya va te ia ala sunga ile pai po kalambi te tonua o le tulanga wa sale tauno ia i lalo ai o le tulafono mai a inga tulafono pe a whalongolongo tu ia ile mwhinga ila kua mai furkan kala whinga lwanga. Okay. Se wang na wa ia se mea pikto isili o na tau. Mai kile la kwe e whaika mai kiki. Tau kau. Mantua la whinga lwanga. O nai tula whinga lwanga. O lo ia i fwilo na pule. O le whinga lwanga. E whai e latu le sunga le malo wha ui mo ia ilang na. Kan sahabat. Wa le mfinga la kwa mai ka mai kiki la finga lunga wanga nga wa ia se warrant of arrest. Ale wo fa sufi mai ia se fa monga ngupe. Wa te longa wanga nga wa ia se warrant po se tangata o sor kula fongo awa lo la finga lunga se company. Ia e te latula ma le warrant of arrest. Po le kusai sai le po tau fa samo. E mai e tangata le. Ona ia ilang na mka fikal ngoi lo official le. Ai a fai sem ka ufunga em fai ang lalu leo tal noi o de sunga le lipule pape le sunga le lipule o a ulo te sa ele melo ke fikan ngoi si usole fai nga mau na o lo official le se ele o se maka ukele ana sama mtau na matal ngoya ai uma ko mun mai nga le kung sta fingal bon o ngai do le pule bele ri ka fingal malalo ba felo malvan no fuma Ola ya luala la unga luenga lunga posides ole. Ai afa penga la pepelo. Ya luala me ol pepelo. Ai se el menga vet tambit. Ai le lol el pulo el finger ring. O fe elan ka finger ring ale ngai. Ya ole